Good morning. Ngasi thangju numit ko hadi thangju numit ki khoi ki card ki messaging minor se ko ado thangju numit number aham ko number gi matang da la se number se 93 lere atuga color na purple ga keno ga lere ko hadi black ka purple ga set pi ga mai khit machu na traga amu ba gum ba kai gum ba mai na set pe ko thangju numit se aduga amana chak thong ba da hai ko chak thong ba da khitang acha thau se hai tar ko hadi mustard oil se normal refined oil na te ko hadi acha thau se khitang drop ama kai ma mai na gum ba happy ba ko se ko sagon se ne sorry thangju numit ki se ko ado se da keno ta hadi to ba ba te te har ga thangju numit oi bani na hadi imung wairam cleansing to bo khopa hana gi thangju ge khona to thop ko to sum negativity remove to na ba thangju se na khwai da gi kan ban min na ko hadi pata budi lo thoke har ga de ado na hadi sigi ma am se to biyo ado akoi gi aham ba ko hadi card se ahum ka tang lotho se ko hadi card number 1 card number 2 card number 3 ko nuti khan ba mai na sidagi laiba card sing dagi card ahum ka tang lotho se ko card ahum sidagi sida aham card se thol masa matan thol ko se lo rage ko aham bagi card se hida ani suba laire aduga sida na ahum suba le ko hadi first card second card and third card ko aham card khan ba ngi se ko hadi first card la ise hadi kari message la ke ha ba ka ngasi se hadi keno tawe phai ko hadi star lai se to phai ha ba ya thadi kaino ha matam da thaba ama chatwa matam da ko hadi full trust ama ga hadi hope ka loina chatpi ko thabak to matam da hope ka loina chatlo ha ba ya thadi hadi aina chaturi ba thabak se mai pa kani ha ba ge hadi yamna positive oi ba energy positive oi attitude ama ga mai na gum chatpi ba ha tar ko ham ba gi card khan ba ngai yona ha ga di ko ani shuba su phai ko ani shuba si zu si lai se ko daw ya ba khot pa mai na gum ba lai ko ngasi thaba ama chatpa matam da daw ya ni khang de ama ni khang de ko aduga nangai ngai ram ba pot kum ngonda lakpado adu oi ko aduga last ki card sina khitang nuai ta bakra le ko sidana hai ta pot ama da khanjal ga sum nuai ta lebudo hadi khal ro na dugi poto aina ngasi je hadi pot kai ngai gi topic ama da ni khang de kaino ma pot ama da ni khang de hadi e si je khitang ngonda loss oi gre mang gre en taro khal ga lebudo hadi haugredi na haji haugre hadi khanjalaga leira ke doboge ai matha sa doina aduduna hadi kitang wakhan se kadang change to thorok ma darkar roi ko sida mindset change to have ne let go to hol have ne ko silai se ko hambagi ahoi gi card message ni sile ko to timings ai pedi mi se ko timings na ayuki pung taru ka minute kun dagi na pung nipan phawng le dagi trama thoi ga me ko ma thoi dena mari ga me ko ma thoi phawng le ko adagi mu taru ka minute ama dagi na tari ka minute kun ma thoi phawng le dagi nipan ga minute fuma thoi dena pung baro ga minute fuma thoi phawng le tu ga nungdang athing ba nungalam dai gi na nungalam dai gi harsen ko ahum ga minute kun dagi na mari ga minute fu phawng le ko sisena ko gi ngasi gi oina afaba timing ko adu se le re ko gi ngasi gi oina daily card message se me thank you